A to sa tam stalo, je úplne bežné. no a to sa stalo, že vlastne odchádzam s prázdnou. Keby sa stala taká vec, že by ste mi požičali 1000 a ja vám to otočím naspäť na 3000. Kokot, vieš čo, ja mám dobrú náladu, ja ti to normálne, že dám. Čo ti jebe, kámo, ty si koza, kámo. Vyjdi vonku, nasadni do auta, daj si masku, čakám ho vnútri a ideme porobiť chlapcov. Toto ja nebudem tu šobrak. Jak sa máš inak? No čo ten liter? Počúvaj, nemal by si 1000 ešte? Fú, už nie. Počúvaj, ty daj mi 1000. Daj mi 1000, lebo tu budeš na zemi v krvi. Daj mi 1000. Jo, what's up? Čauko, počúvaj, ako sa máš? No, mám se dobře, díky za zaoptání, to je fajn, že voláš jenom kvůli tomuhle, jak se máš ty? No jasné, mám sa super, každopádne, keby som prišiel si, že požičať $1000, dalo by sa?